Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kubleye pi baro kini kilong ki khubor bam takasni. Rai penram ke yang bishar ka Qatar da ka ba Phasi ki prangut ki Shipai duriau ki bana India. Layathu ye ki prangut ki officer Shipai duriau ki Shah kem ha ka lai putrik ubnai August 2004. Kita ki prangut ki Shipai duriau ki kentup yu Kapten Navtaj Singh, Gil Kapten Birendra Kumar, Kapten Saraf Vashish, CDR Amit Nakpal, CDR Purandu Tiwari, CDR Sugunakar Pakala, CDR Sanjeev Gupta, Badu CDR Ragesh. Shushu layathu bagi tegi prangut kila syakem namar bagi deibe. Kinong sintiat jangka Israel, layathu ki bor penyat ke Qatar, bad kila ong bagi doni ke sabun, kabalalap haki laptop jangki tegi prangun. Kita gi Shipai duriau ki kentup yo way officer ubalatrei kum commander major jangka Indian warship. Kita gi officer kila trei hagadhara global technology and consultancy service private kane kadai ka company shimen bat ka ba jing hikai ki Shipai duriau jangka Qatar. Layathu bagi tegi prangun kila kerpan da ka bai jamin henrei kabor penyat ke Qatar ka kentat ya katai ke jamin bala kerpat de tegi prangun bala rai penram da ka ba Phasi. Layathu ru bagi tegi Shipai duriau kila syasen nadu ubnai August 2004 bat baga sarkar India kadang yaitu shitam hagaban pelatno yaki. Kapara jong umitu baragava kalalet ban panjung yaram na ka sarkar ban pelatno yu hunmen jongka haka post jongka ha Twitter kaba kala post ha upratrik ujun kala kerpat yu Prime Minister Modi ban yakendu barka. Hak tiga post jongka ko ong kite ki officer barim ki dei ki bala wanra ya ka jing sarong na ka bentakari bat sa shisin nga kerpan ya Prime Minister bo unit pelatno yaki ban wan yalamno yaki India klamda penslam show.